wasia wa muimi. Nina ukethia na nautho chengi kilunguni kicha wasia wa muimi. Nyini tawa Steven Mwema twende na kuima mbemba kanosu kana ngima. Na indi muvyano ndo kwenda kusia isia ni ukuli ati uimi wa mbemba. Nso kila kiunenga moyo wa kwamuka kila muthenya wendete kuima mbemba. Ndo mwa mbemba kilibegeri tumane amuka ni endete osima. Na simbo yotasia moyo. Ndo namba 1 uimi wa mbemba. Ndwe menona ndwe mathena maingi. Ndo mbemba simo wa umaingi. Atio ibinda yetu kuona mbemba inakwatiwe ne thena wa kila kinu. Lakini tene kine nda akeko. So uimi wa mbemba ndwe nda wethena. Na ndo ne thena weta mbene kana mbemba. Nesiende ya nondo namba 1 ni amba onenga leu. Na mbemba ni onenga mbesa. Yutu ilikaba mundani. Nenda tumane kiwanza kika na mundo wa kuima mbemba. To prepare to sewa wasiata. Ela twendo banda mbemba. Ela twendo banda mbemba. Itu ina munda. Na itu ndo banda mbemba. Yuko atutweva. Itu enda mondani. Tukaito kaima. Ndo ambe twamba kuima munda. Tikasobya mundo ekalaneza. Kokelia yeka. Tikokelia tikera tabako akitamba kokelia. Na tinga ngombe kana. Either yumo no ite troko da rumeanga moko kana ngombe. Kuna ukilia munda na moko kasimba. Kasimba na stangi. Okay. Kana katume ngombe. Kana katume tinga independent na munda wako ndo we na we bandu bailiata. So wa mina ko kila munda wako rizio kaenge mono thino ndo mono ndo te mana drip netwenda aenge to boite mabali to waite nekenda makakua makadelo kesa hivi hapa ina bali manene kuse uyu muhimu kana pata wakuwa mabiazu nicho tuwa mabiazu nekenda la we waka obanda mbemba imwika tumbo mabali Ondo ya tumba ne bali nene ndeza kokela. No ndo maza ingila to bana netinga. Ukaya maenda wese aite mono ibana netinga mbinge ni tumba wa muthanga. No ida mbemba isundo ibaza siye makomea. Ko ni mono inendete ko imaitha na ngombe kana ko imana moko. Nikero ide na ban mbemba ya kwa bando bagwira na wekata. Ito no ametoke. Ko ila mundu wenda kwambia ko ima mbemba. Aile kwamba kwa munda wake akasobya mundu ekalanesa ende keda munda maybe no mundu imanga ngetwe netwenda akweki abo bone museo mondani wa indo kana keda no la wa mabuti ondo netwenza amaima tukeki amabuti onde na ende mabuti asuye matunenga ebo weti na wepinda ya nondo mona alipo situtume ya miondani na keda ndo nabo wa musi pe fertilizer to na kuwa sokone ukekia bandu bauzu noto na kwa fertilizer DAP kana yala mila power zizo munore ko dawo to meanganga yuwa banda nozu bemba zya gwesogela nesa uimi waku wa drip ni kutonya na kabanga muti kana yutu ikakwenza na mambe kwanza ithekela tweka ila twa imina kwema tutema akamotalo kanini pa drip no drip yendete na tuithikela kalimani ondo twendo banda spacing ile twenda atweketa mbemba na twekya twekya fertilizer twamba ikyo fertilizer mbe na tuitweketa mbemba twamino bweka twamina ila mbemba yolo tuibweka yende basi ne twamino banda na yue mbembe no yakweka mbesi osiata itina binda yanata mbemba yelo sia ya minata mitasi eta ile anisu uamba siambe yakweka tuteli ko nasisia itina mile na nusa lekona cha ni wele kona yunya mwenduka okay na yue challenge la sitha sibo kwa muimi wa mbemba bidhani cho mono sainge soko no doka ondo la wona ndo ndama mbemba sabali omwe to wanothe ya oze the mbemba sina chao sina mbesa yu challenge gela nge mono genda ke mbembani ni maybe tela mbua ya makua nesa na mono kwa imi alama tena kiweta kwa azima kota challenge tu azio ta season ile na peti no ni andwa nge maina ka mbemba ondo mbua na nyipi challenge gela nge jogeta yu mono kenene ne challenge chake ino ondo kineke namba koko nendawa ngelewe zaidya wako nandawa ne wasi yake kana ngechao kikana ngememba yako kugendo tena mbela zia ndawa with their northern ko mbemba zienda sio na to challenge za challenge ya mbemba timbinge mono ko oyundo sakwe mbemba otoko na ndawa aye ndo mbemba otoko na ndawa ero mbemba otoko na ndawa na yue no utesilie then mawala makwata mumea wa mbemba hii notameva mono yue ko usua wa kino maybe ne with their wongeo weta wa umea second kio ba yolo nyone
ba getelini yolo ba getelini pe imosi ka ikamese kendo kio ndio likana ikamba yetawata na mwesu ene ndu yetawana ndutu simeaza ndutu lakini owozu ndwe ndawe mwinge muno kwethe ayona mbemba ile itato tila wenda lakini mabina matene niwoka okethe mbemba za ingiona kwata monda ndona ndade nosu pe kindu kieta kana yuka ononzebe ezu nonzebe ezu na pe ondoto nosiwa kana yalika pe ondoto ezu ndoto no mesie ndoto muno mala mainge ndoto kana mbeo ndo zangete banda na monda mwima no ethi andebo na yuto na kwasia wimi waku wa mbemba utethe ata wimi wa mbemba no ndethe kwa maundu mainge ona si ondo wa mbemba ni onenga mbesa mbesa ina kwate nengo bya ciana za school fees na nengo ika maundu alange aya wimi wa mbemba na ima ni ndana nenga ngombe liu ondo nenda na siembe pa nda be westenge ni ndana kwata liu wa ngombe so ze the member kwa ni wa museo pe project yuto na kwasia ondo wekite nondo wa mbemba nondo wa wimi wa mbemba ukase ne either no yeki kana ne kobe ondo weki na wimi wa mbemba of course nenge mbemba ila ni tesa ai inde the yasia mono mono na ngeta mionda la yonde ni wa metoka no wete ko no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi ne wa mbemba no wete motoka kwezo yo mena wa mbemba anenzo amadesiana kwezo mbemba no wimi te kweli na yue season ilanzio ya mbemba with sokoni ni wata na toaweka ba nitendi mono mbemba ila tiendo kwata mbesa neza mbembani teteza mbemba sienzio na mono sia kweteza nga sienzio nyi teteza mono sia mbomo so season ila inda yenzio mono byo mbemba sienzio ne elambuga yokete kuwa mono ba mwiwakana wakatano kana mwiwa 10 nomwe mbemba sienda siena mbesa ndo ingemenda manake thiesio ila kuna mindo ila kuna mbua na mamino bwa mamina kuya sio ndo menda metele mate siembomo na kwa saa ila yusio siende mogeto ketha niwe banda ni kenda weze the na tumia kigwengithie nikenda wethe no ko tambemba siakwa pate mundu na mbemba siangiline na yule ila kuthuku wethe ya mbembe mo yuma tambeza sianata elati ya mbemba tazi zina mbesa sokone with ya mbembe mwa maybe nita mbembe mwa silingi nanu silingi nanu no ela koseo akila koseo nda mbembe mwa silingi miongwele kuma silingi nanu wala za mbembe mwa silingi miongwele na kwe kondo kwe sokonzeo kasia mundu la ethan ni mambemba soko na niyo ndo no kwata tho museo kana ute ya watui oba around kana wendo kwata soko museo to na kuthiba ukita education katika masoko ukita education soko la kilo dio taketebo kwa winge nebo kwa tambeza neza na tukita okulio masoko ndo maile lakini mono nyezi akwa iteza aba locally yenda aba zitibito kasema sako ayu weyu ke kandwe muimi umunde wana wale tekwethe yani ke kandwe muimi wale kwetha wicha wale itho yikata taka ndimo emyo monde kwetha wasa kuyondo ngimo okay you know nasi nyenga inongathimete ya maondo mainge yo on my side you nga inongathimete ya maondo mainge nondo enese kwekia kewo maondo ama ndui irrigation yasune ninye neyekea enese zo bya greenhouse enzo bya zano greenhouse aya nenese ko zo bya metoka kila ula mekanika yu ula mekanika ine zo bya metoka yani mabuya nenese mabuya mainge enese mabuya mainge ona mabuya mamya ko nenese enese mabuya mainge yura atiwe owanema ya mbemba nenda ndiye kwa maondo angenga inongathimeta maondo mainge na yuna banda mbemba yakwa na expect kusomeka that na binda yanata okay wenda uketha mbemba yaku yenzio nikendota yenzio umenenga mia 3 na nyusu na wenda uketha mbemba yaku yembomo umenenga etamia yena kana mia 4 na nyusu kusovya mbemba nikenda wethe mbemba yakwa ni quality nzio yabika basokone ni kwenda kanando ndo nosovya mbemba yakwata mbemba ye mondane kila kitu na kwana nga mbemba mono ye mondane no kino na indi maybe kukwata nutrients ila sia ilete ngenda the mbemba inene ndo nene bete wenda ina quality saweta wenda isaweta ko oisobya kino na kila kengo oinanga nutrients ila sia ilete na iso kaendo imenenga kewo kedambuga ndebo oinage uyiwesia wekwata mbemba sina quality nzio mbembe na yakwa ngangitha cia itina wa binda yanata ela to ngithe la kwesua
tungitha cia metatu wangithio omonde mina metatu kasioke kioke gwenge tungitha cio na kute cio ajinge takwetha sainge kwa kapepo tungitha cio imwe kwa chuma na yuka imbembe na yako nemeke DAP njambie pe fertilizer ngingwesa kwikia bantu ni twekia okay ndatwa mina kwikia DAP nicio karika top dress yengi na CN itina binda yanata ya mina kubika tabaje ugu no top dress yana CN na maybe wona yambatanga inge wenda niweki yao 17 depending na muthanga wako ndo wili 17 ni NPK that is NPK 17 netweke ya ngaro the ya sia mbemba nene lakini uko gwito methanga minga ko gwito yenda na potassium mbinge ko 17 ndenda kwa mbemba ye bata muno okay andu ingine masia kana na banda lewa kwa na fertilizer ningwananga munda kindu chine chawo tawe muimi okay pe ma fertilizer zimwe ni ti ya mono mondani lakini nowadays ne bagetoka pe kampuni getoza weza fertilizer itena itotia mono mondani kadha fertilizer to me fertilizer kadhala lakini wewe fertilizer ndo iketwa la mono ekata ulaenda kwate without kwate fertilizer ko fertilizer imwe sio nezo mazezi ananga ameonda monda ewo mano kama sia mono kwedi mondo sino kwenda kweka no kwenda cooperative mono kana maybe weke abo mono yona sino sia muthe mbosu na mono molato banda mbemba tuitongelela netutomea lime netuketomea lime pala wasobelia kana pala mino wasobelia pala mino wasobia line siaku netwenda atweta lime atuitwe meto tubulania muthanga nikenda wezethe aketha pH ya muthanga yena thea ne ya restore wa metoke kwa mundu tesi lime no mwelesie lime ni kindu cho wasoko ni kana ni kindu kithakibwana lime yekio kindu kwa ndukane kewo ne mutu wa ndukane wethawa wekara wenda wekia ba muthangani wenda wosobia muthanga ina komina bacteria ametoke pe muthanga ndabanda mbemba pai muthanga ndabanda mbemba mithanga nyo banda mbemba lakini pe mithanga mo wethe ya mbemba cio kanesa muno ito muthanga like thanga the king nondo kewo kebeta metoke mbemba iyo kanesa unless wekia bo mwinge okay muimi ukwenda kwema mbemba cio ngithia utona munengo ta umo mundu kwenda kwema mbemba cio ngithia kindu chambe na ilo mwi mundu wambe yambe kwenda na kewo enda na kewo no na kewo ndo ilozo ane kwema kindu kwasia kana wenda weza kwetha at least chate the wekewo wenda kutana kuombe no yethi wana mbesa cia kwa materials that you were together with the drip irrigation aketha kewo chaku ne kinge ano ndo tomio mobeleki kana ko tomio metao mbemba yenda asie thina muno no ngithio na meleki kana ngithio na tawa minaki akiwa mutao tweka lai pinda yasa ketha ina kiwo kinge ita ko na kiwo sene no wetu na mobeleki baiba ndo wethena no ida no kwa mbemba nzeo ukanewa mwana onene na serikali umya weta na wewa kwa serikali ta wewe muhimu serikali kila ndo no nena monekana kwa aemi muno keka serikali ito nito no tutethecia nikana weze kwethia nitwaima ala twitha twenda kuima nitwaima muno ketha mbaimbi nitwaima mbemba sia ketha no tutethecia yekanesa muno pyo nondo iza wethia kana ikarutethio kethia no twaima muno kethia ketha ito tena kamutethia ta mbesa kana market ikatunenga mbesa sia kuima ikatunenga ketha ni equipments ta matinga aya ikatoma ndio kola kwe mionda mekwano kwezikali na mionda mingi menene tekane wona mionda ezu ekukwaza eti ifandewa no twaima mbemba wewe akena ndena wewe mbemba hizo ndo ma import import mbemba kwa ukube miaka 5 yokete weyona ba ndini wa wimwa kwa mbemba miaka 5 yokete na ilenda ndiye mamo nanga ngo kana emete muno malagalipo 5 mondo monde ne mbemba ni asante ndo na ito asante eto atwanga move naendi mondo mosia isia twetha tujima mbemba kana ngima nyeni tawa Steven Mwema ki ni kilungu cha wasia wa mwemi kwendani kwa mwei tona na ila yingi naendi ni kuendea usia isia musio wa ilungu la siate wasia wa mwemi.